Kusile Ngwanelo Muhle siyakwemukela itindzabeni tethu letihamba embili utifunzelwa nguLindo Madlopha. Hulumende usehlelweni lekukhuphula imali yabogogo noma ke imali yebantfu lasebakhulile lekuyimali lekhokhwa njalo ngenyanga isuke ku600 iye ku700 emalangeni ngeminyaka lotako. Lokhu kuvetwe indvuna yetetimali neRackenback itolo lapho aphindze wavuma khona ukuthi le mali yabogogo isesephansi kepha ke hulumende ubuka tindlela tekuyenda ibe ngcono. Sakukhona impikiswano lekhona mayelana nekukhishwa kwenhlawulo lenganga 500 emalangeni umumfa munye kulabo bantfu bangephandle lababoshwe eveni laseSwatini kulandzela kusebenta kwabo lokungekho emtsetfweni kwemidlalo yekugembula eveni. Lokhu kwenteke itolo ngesikhathi kulenkhulunyiswano yelitiko laka Justice and Constitutional Affairs Senate Portfolio Committee lapho Senator Chief Prince Mphathwa aphakamisa umbuto ngendzaba yendlela ibhayili kanye nendlela yenhlawulo ibekwa ngayo kulamanye emacala ebugebengu lapho avete khona ukuthi kubonakala ngathi kunekungahambisani emalini yebhayili nenhlawulo lekhokhwa kito tinkantolo emacaleni lahlukahlukene. Saloke uhlelisane nathi sichubeka nato tindzaba. Buchopho wasezulwini Royal Crawl Bongani Dludlu uvete kukhatsateka ngekucashwa kwetisebenti tahulumende ukuthi tisebente ngetikhatsi telukhetfo kanti bantfu bakuleyo ndzawo bahleti beswele umsebenti. Cishe bantfu labasithupha labambandzakanyeka ekugangeni kwabofacata bavele ngekwehlukana enkantolo yamantshi kaManzini itolo babhekene nemacala lamanyenti ekukhwabanisa ebugebengu be-cybercrime kanye nekudvonsa imali ngekwephula umtsetfo. Imali lesolwa ukuthi yebiwe kulamacala ingetulu kwa-115,000 emalangeni. Ngaleto-ke maswati lamahle sithi shasti beka lapho ngitanishiya naso simo selitulu nisale kahle.